Әзерләр 14 ноябрь. Өфе уттарының бәләкәй залында бір ел тәкъдим иткән көзгө тамашаға рәхим итегез. Рэп өсөн яуаплы Алмаш, Филэмси, Бушман Буранбай. Тартай, Осқон һәм Дәсир. Бездә кунактар. Йыртқыз, Касл, Артур Султанов, Кем, АМК, Тархан, Кесе. Эльмир Муталов, Ләйсән Әминева, Айтуған Гайзуллин, Тулқын, Буранбай Аққужин, Зөлхизә Сәлихова, Зөлфия Хайруллина. Һин булырга тиешсең. Дусыңдыла алырга онытма.